Dragi šestaci, dobrodošli na još jedan čas bosanskog jezika i književnosti. Danas ćemo govoriti o promjeni pridjeva po padežima. Vi ste kod vaših učiteljica već naučili šta su padeži. Znate da se imenice mijenjaju po padežima, znate da u našem jeziku ima 7 padeža i znate na koje pitanje koji padež odgovara. Sada ćemo pročitati nekoliko rečenica, pa ćemo vidjeti šta smo to mi primijetili. Put je presjekla brza rijeka. Ribari su drvenim čamcima prešli preko brze rijeke. Šta bi u ovom slučaju brza rijeka bila? Rijeka je imenica. Brza je pridjev. Ali sada imamo brze rijeke. Opet znači imenicu i opet pridjev, ali u drugom obliku. Brza, brze. Rijeka, rijeke. Šta uočavamo ovim rečenicama? Znači uočavamo da pridjev brza se ne pojavljuje u istom obliku. Imenica rijeka ne pojavljuje se u istom obliku. Pa je onda ovo brza rijeka ko šta? Rijeka ko šta nominativ. Međutim i pridjev ko šta brza. Znači ovdje imamo pridjev u nominativu jednine, ženski rod, imenicu rijeka, u nominativu jednine, ženski rod. Ovdje brze rijeke imamo genitiv jednine, ženski rod. Ovdje smo dobili na pitanje ko šta, ovdje smo dobili na pitanje koga, čega. Pridjevi se menjaju po padežima, isto znači kao i imenicu. Imenice stoje uvek u istom padežu u kojem je i imenica koju određuju. Hajde da vidimo na još jednoj rečenici da učimo znači tu promjenu pridjeva po padežima. Marljiv učenik je dobio nagradu, kao i ostali marljivi učenici. Gdje su pridjevi u rečenici? Marljiv i marljivi. Učenik, učenici. Ovdje se znači radi o množini, ovdje se radi o jednini. Ko je dobio nagradu? Marljiv učenik, nominativ jednine. Ko je još dobio nagradu? Marljivi učenici. Ko šta? Znači ovdje u množini, opet nominativ jednine muškoga roda. Ugledali smo niz lijepih i šarenih leptira. Ovdje imamo dva pridjeva, lijepih i šarenih, koji stoje uz imenicu leptir. U kom padežu je imenica leptir, koga šta smo ugledali? Leptira, znači koga šta, to je akuzativ. Koji je broj, množina, koji je rod, ženski rod. U istom padežu, u istom broju, u istom rodu su i ovi pridjevi koji stoje uz imenicu leptir. Ja sam kupio zelenu kapu. Zelenu kapu. Koga šta sam kupio? Zelenu, akuzativ. Imenica ženskog roda. Koga sam kupio? Kapu. Znači opet akuzativ. Akuzativ je jedine ženskog roda. Nadam se da smo shvatili šta? Da pridjev koji stoji uz imenicu mora uvijek biti u istom rodu, u istom broju i u istom padežu kao i imenica uz koji stoji taj pridjev. Hajde mi sad da promijenimo nekoliko pridjeva po padežima. Dobra drugarica. Imamo sintagmu, znači dobra drugarica. Nominativ. Na koje pitanje djeca odgovara? Na pitanje ko šta? Dobra drugarica.
isti padež, isti broj, isti rod. Genitiv. Koga čega? Dobre drugarice. Dativ. Kome čemu? Dobre drugarici. Akuzativ. Koga šta? Dobru drugaricu. Vokativ. Koga zovemo? Hej, dobra drugarice. Instrumental. Sa kim? Sa dobrom drugaricom. Lokativ. O kome smo pričali? O dobroj drugarici. Sada ćemo ovu sintagmu promeniti po padežima u množini. Nominativ. Ko šta? Moje dobre drugarice. Genitiv. Od koga? Od dobrih drugarica. Dativ. Kome čemu? Dobrim drugaricama. Akuzativ. Koga šta? Dobre drugarice. Vokativ. Hej, dobre drugarice. Instrumental. Sa dobrim drugaricama. Lokativ. O kome? O dobrim drugaricama. Pridjevi imaju dva vida. Jedan se naziva određeni vid pridjeva i drugi je neodređeni vid. Određeni vid pridjeva dobijamo na pitanje koji. I uvek se završava nastavkom i u nominativu jednine muškoga roda. Njime se kazuje osobina već poznatog pomenutog bića ili predmeta. Lijepi auto, mladi čovjek, crveni kaput. A neodređeni vid pridjeva dobijamo na pitanje kakav. Ovaj vid nema nastavak i on je kraći oblik. Njime se iskazuje osobina nepoznatog. Znači nešto što prvi put pominjemo, nešto što je nam nepoznato. Pa je onda, nije plavi šešir, nego je plavi šešir. Nije lijepi auto kao što je u određenom vidu, nego je lijep auto. Mlad čovjek, u određenom, znači mladi, u neodređenom mlad. Crven kaput. Gotovo svi opisni i gradivni pridjevi imaju određeni i neodređeni vid. Sad ćemo promijeniti po rodu i nekoliko pridjeva određenog vida. Tužni vitez, nominativ. Tužnog viteza, genitiv. Tužnom vitezu dativ. Tužnog viteza, akuzativ. Vokativ, hej, tužni viteže. Instrumental sa kim, sa čim, sa tužnim vitezom. Lokativ, o kome, o tužnom vitezu. Sada ćemo isto to uraditi, ali u ženskom rodu. Tužna princeza, ko šta? Genitiv, od koga? Od tužne princeze. Dativ, kome čemu? Tužnoj princezi, akuzativ, koga šta? Tužnu princezu. Vokativ, hej, tužna princezo. Instrumental, tužnom princezom. I lokativ, o tužnoj princezi. Kako će izgledati promjena u srednjem rodu, da vidimo sada. Nominativ, tužno lice. Genitiv, tužnoga lica. Dativ, tužnome licu. Akuzativ, tužno lice. Vokativ, tužno lice. Instrumental, sa tužnim licem. Vokativ, o tužnome licu. Nadam se da smo, deco, obnovili malo i pitanje padeže i pitanje na koje dobijamo svaki padež. Pa još jedno. Nominativ ko šta, genitiv od koga od čega, dativ kome čemu, akuzativ koga šta, vokativ padež zvanja hej, instrumental, sa kim sa čim i lokativ o kome o čemu. Sada ćemo promeniti jedan neodređen pridjev, znači bez nastavka. I ljut čovjek, ljuta čovjeka, ljutu čovjeku, ljuta čovjeka vidimo, zovemo hej ljuti čovječe, instrumental sa ljutim čovjekom i
lokativ, pričali smo danas o ljutu čovjeku. Nadam se da smo nešto danas naučili o promjeni pridjeva po padežu. Za domaći zadatak promijeniti po padežima po 2 pridjeva u određenom i 2 u neodređenom vidu. Hvala toliko za danas.